Mahimong chocolate cholokoy. Sige, sabay-sabay. Chocolate cholokoy. Go! Chocolate, chocolate! Okay. Kung kinsa magkamali by this time, automatic out na sa game. Okay? Are you ready? Yes or no? Yes! Okay. Sino ka magsugod? Dapat malakas din ha. Sabihin mo, chocolate cholokoy. Chocolate. Chocolate. Ah! Sorry. Sali ka next game. Okay? Ikaw. Chocolate cholokoy. Chocolate. Chocolate. Pasok. Okay, dyan ka lang. Chocolate cholokoy. Chocolate. Chocolate. Pasok din. Okay, kani. No! God, please, no! No! Dali, doy. Ah. Sabihin mo, chocolate cholokoy. Chocolate. Okay. Ay, bulak-bulak lang eh. Bulak-bulak. Ah, dala lang ka ha. Okay. Chocolate cholokoy. Chocolate. Chocolate. Very good. Go! Chocolate. Chocolate. Okay, pasok. Chocolate cholokoy. Chocolate. Chocolate. Ah! Chocolate ah. Okay. Ikaw. Chocolate cholokoy. Chocolate. 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 Out! Okay, dito ka sa gitna. Pila imong edad? 5. 5. Okay. Chocolate cholokoy, chocolate cholokoy. Go! Chocolate. Isa pa. Bigyan natin ang chance. Chocolate cholokoy, chocolate cholokoy. Go! Chocolate. 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 Oh, tama ka mali. Tama. Tama. Maro-maro ni. For you, unsay masulti? Thank you. Thank you and Merry Christmas. pwede rin yung just para pala. Sige. Okay. Happy birthday, Gia! Go! Happy birthday, Gia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 70. Unsa ka mong pangalan? Itang Blake. Itang Blink. Okay. Pila imong edad? 5. 5. Ninyo naka-biyudo. Yodo. Kinsa ganini? Eh. Nabiyudo naman. Unsa man imong angga? Unsay angga ani, ma'am? Itan. Oh. Tan, nag-eskwela na ka, Tan? Nag-eskwela na ka? Yang. Asa ba ka nag-eskwela? Sa? Plan. Sintahan na. Eskwelahan yun. Preschool. Preschool! Ay, sige. Unsa, kinder 1 na ni kinder 2 or nursery, ganon. Okay, sige. Unsa man imong gusto pag dako? Police. Pulis! Okay. Unsa may trabaho sa isa ka pulis? Bantay. Magbantay og Tindahan. Kasi dagko nga tindahan, baka mall, baka convenience, mga tirahan ng mga politiko, di ba? Okay, sige. Kung naay pulis diri, wala, may na lang. Kung tahay, dili ka mapulis. Marami, mapabuti na po yung marami choices. Kung tahay, dili ka mapulis. Unsa pa imong gusto pagdako? Sundalo. Sundalo! Okay. Unsay trabaho sa sundalo pag naa sa gira? Tago. Natural ka para magdugay. Ay doon pabantang ha. Natago niya pusil, natago pusil. Ano ha? Oh, di ba ang sundalo kabalo man mo pusil? Oh, unsay tingog sa pusil pag mubuto? Sige, assignment. Sige. Kung tayo, dili ka mapulis, dili po ka masundalo. Unsa pa imong gusto pagdako? Last, Doktor. Ay, doktor! Gusto niya magserbisyo sa mga tao. Okay. Unsay trabaho sa isa ka doktor? Tusok ng dagong. Kinsa may tusokon? Ang Nurse. patay. Delikado eh. Ayaw pag doktor. Pulis lang or sundalo ha? Oh. Sige, kung tayo, dili pa dyan ka ma-pulis, dili pa dyan ka ma-engineer, dili pa dyan ka ma-sundalo, dili pa dyan ka ma-doktor. Unsa pa man imong gusto pagdako? Engineer. Ay, engineer! Unsa trabaho sa engineer? Buhat ang balay. Ay, very good. Sige, magaling. So, andam na ka? Oh. Kabalo na ka sa imong buhaton karon. Opo. Unsa imong buhaton karon? Magkaroon. Sige na tagtan, pangit siya na.
Ani sa imong buhaton karon na. Happy birthday, Gia! Tasa ha? Tasa gid ha? Oh. Go! Happy birthday, Gia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 30!